kiraha neberohuru wakana gastoriza ikashahina mpaka shamukaga tuba turi hapa live and clear. Of course in Sky TV irakari abantu. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro munana na kenda zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro nane chweka zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro gumene 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro gumene kakaga Zuku Classic aha mitwaro 255 Zuku Premium amtware shatukakaga na bitano yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. we mutsasire wakache konke bironi 11 bikwezo kwa mshanju umwaka 2024 kandi of course twabakira umuciceke cyo kubiri edition nimo musene muzabara konko of course tuyirampa hano mukimanya ntwazitera toki umushonga zihanga nango n'ubwiro bwingi okucwekanisa kache his excellence Ruto itugambira ngira government kwingana yona because cabinet hero foreign minister abandi bona no shoti yabajatumbe muhumwire hokakemerumo tubenturonda government yabona iri broad based banyuma yo gukora research ninga kucondoza no kwebuza no kwehanuza tubone kora government ituteka ngo niye tushemerere obegeke kozurwoha I don't know. Ruto na Kenya no byahikaho in fact ikija ngira ngo ikirungi ngugo rutariyo nageza kutugambire cyabo ninjya producer ho takufayo it's okay you can give us the sound too. What the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance, our budget and fiscal management have brought us to an inflection point. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. The Office of the Vice President, Deputy President for their case, and the Secretary of Foreign Affairs, Nyagugo Musalia Mudavadi, when the Deputy President of Natwe Robwanga Avotoba Kwato. Injirangu Waweta Amoni and the panelist Waito Han Mumanya, Nomunya FDC, Amon Barema. Then in Mamata Dagaras Ibinjira, it has been long, Ibinjira Bataki is raba to room consultations, AMT Varium Kwebuza Bantu. So Dagaras made in Wumba Kwasak Mwetum Kubimwa Bamboza, kind of a unibuza to room filled. Quaratari is another Kwebuzaho, then Ninyan Guire, but of course Ibinjira now is here. Our consultations where we shall hear from him.
and the chairman Tabaro no mu abantu aba in experience abar battle hardened abar politically tested akintu kiba kweta local government politics but also no shoti kuna tali mistaken wa kuraba RC5 chairman bono mihanga no shoti ni wakweta Wolga omurenyirizo basore nabo icho is an authority want to gamba local government politics friction na harmony omuriye byona honorable Mukiza Michael yes guno munyarwambara na minister mu cabinet yo mugasho mbwenu nawe really twe tutiruntu tukuronda wabintu tumungaro twenda kumanya vrede babikoyesa bataninga nabo bazo kumukashishi bagire mwitwa karwambara fatwamu karwambara cabinet yona kutaka so katubanze Kenya kacheningira kasitichu runtu ahora Samuel William Ruto president wihanga ya Kenya at least went following a protest zona press conference abe nakora finance bill yone yagariro parliament atejo kare team signing ninga nagichazamu yona abana bakarimera street byone biturebere bikugenda mu misho deputy president akashaka wamuraga mu kura statements deputy president ashota coordinating nawe or that has happened hata itwashika anoreba yimkomu kasheshe yajatu mbwenu byona byangire government yimbe nikora nayo yona ahita ko yiriho nyowe deputy president then hamwe na secretary of foreign affairs Musalia Mudavadi amon obwa president omukuronda nkuburu buti mose ntujya mutemu obwa president bwa burubuti n'umurundo bwe what do you pick no pick yachukuga a decision ya honorable ya president Ruto wabare mnongo mtebekana sa program abaturikirize n'abakutureba musibire kurungi amazina yasigoma mu Rubarema inzaro ya Karamurana Ngoma Kabura Town Council Rwampara East Rwampara District kandi ngo kwabuze ikibuzo kirungi you see politics za Kenya fine zijaza ukanaone za Uganda cause one nobody yabinga cabinet vice president yatakumbinga kwa karondo w'abantu ba Kenya yes okay. was a running mate so kutini na kutini takwasa mukwata hati nobi yakutora nobi yakukora atataka mukwata then kokuza kushanga in a law abiding country nka Kenya wabinga state attorney general akoninga minister of constitution and wakubira ku mahama obuhabuzo mateka kimesango hasora yaba hasora here amateka ya garabaru bashikache hakuzo muhasoring on a good note in congratulating our Kenya all the Kenyans because that is a landscape kuma yangubo bine constitution yao ne habantu baburijo obuyinza nari ne habantu baburija man bokulangu president na leader nankana executive n'abakozi babo tebari ngaba bitabo mwija mutinku bakora ninkorera abana nabijukuru ndena bamwe abanyayiganda abakunda kurera nabijukuru bakiyeta bijukuru abakunda kurera abakunda kurera bijukuru bakiyeta bijukuru I don't know. Nyetingu manya. Naja abanya-Uganda. Abine jet kugamba ituture tukubagambira ngo obushoborozi bw'abantu baburijo bukakwatwa omuntu. Wayendezo kugigara nozo murumuna. Wayendo mwana wafuneka Basara University nozo mucyara. Wenda mndabana wazoma nozo mtabani mwenu bona biryori bonane no tina ukuraba ahora leto no teko kitinga albo ogarke ningo itirizo kole nabo obo mwizukuru but Kenya bo actually at the end of the day nzakure if I'm not a prophet of doom and of which I'm not Shayona no reba Ruto firing himself because nganga mbono mshahomwe Jaja tuwaro omuntu yagwa omusishiza yagwa obuntu obo stress ne very beyond repair
naba ariyo mcyo conceding a defeat wareba ubushinda bajinyo abantu busenda bajinyo warebera science education okarabwa atandika kwija kugwa atwira ina matama marungi ino munyiruru nore atakwe kundisho cyakoze ngo muri sawumbuzi wa mwizi yarine kweba kuri suntura for sure kungana reba kimwe kamba nsana singe cabinet ubunda abantu bakicara so abanyakenya sure congratulations kandi aho mwayika mugumizemo nore mukaba nobudo ande cyo busasi I think Kenya got independence in 1963. no 61 61. Okay, mwenati trend kwere yatandika 61 or 62 in a trend ya liberation of our motherland must also continue to go its phase. Thank you. So Douglas, yes timu antungora kinga wa Kenya twine government ahitukuga so tuyum tubakurutiye ahitugambara tubakurutiye muri bebare tugambara gabeti de bibrabatwa Shit. president deputy na Musalia Mudavadi but no picking achikuga Kenya ebyona ni pointing ati iyo bare Paulo ncheza ntangere abakora bariyaha chairman witu oguno mumba menta bitu when kuko mushitamaro bajumpura nayo yongera mani kandi kansara namutangera for the first time nobundi mbe ntwire ni muhura nyenda kwebaza Paulo kutwetaha na nabakoreye ba Sky TV kandi n'abanyisingiro bantu mangumbara musye nabasime mirimo ya Sky nayo kori nabwe entebezo amone nezitu tindi kwenda gumuzitinere no kugira ngo gwire bwazo buriyo no bushika hihi kandi tuje kuzama oishinza Paul nanye nyenda kwegita har amon nyenda kwebaza na no kurisi abanyakenya abo kuba unlike here amana g'abanyakenya hine ruto kwa nyambero kugoreka omuri Uganda haku ekyabire Kenya ku kibe kiryaha ku rutwaro hiro kuzika abo kubira kari abantu ku rugayero kagamba umuntu akajati okugira ngo abanyakenya bagumene bafa reka ahina nakomandekeraho kandi nyikirizane na nebe bari kugamba aba generation Z na neji place yori noreva na binga buri yomwe ibintu bimwe aba generation Z bashabire bakamushaba okuyahoza budget zaba first lady ezo yazitera rubaju bamushabire okugira ngo abantu ab'emyaka mikuru myaka nkaga above abo batahe nabo yabiteka harubaju naronda ekituru kweto kusurviving anyo nyenda kubakurusya kugira ngo bimwe by the way hati ebicweka nkakinana abiba bembasha mu kipapura cyabo ariyo nabikiriza abo kuba kwabira tagendira haribyo noreba parliament bakaba bagiteka injirova bakamugira ngo wota kuza kugendera bituru kwenda na no state house turiyon tuisha in fact na hati bureshekeraho tari sure ubana baza kurekeraho abo kuba hakiri yamaraka ubenoreba byabe nagizaho kureta dialogue kugezaho ku meeting Ruto Kalonzo Odinga Kalonzo Musyoka abe nagezaho kureta board in fact rumwe mu rukiko amakuru agitufuna kuruga Kenya no kuza kubingeje cabinet nibagira ngo habeho bazagaruka mu kubagana power nko kubyabire 2027 bwanyuma baheza kurwana Odinga nabo bakamureta ha board na hati no shancho kiriyo nkiza kubaho mbaza kuronda ba minister kureba ngo pressure ije muri Kenya itagaruka kubaho amaraka g'abantu gakore na nebe bari kwenda bibe babasa kutekwa mu nkora nawe kimuyambe kuheze kisanja cyabo kuba umushaya isimi yakuriyoka so yari worried ngamo no kuyagamba umushaya atari safe nararata gujejire ariyo nakora ibintu nk'abantu kuba kubyenda kureba ngo yaheza he ekisanja kimwene kiturukwega itengabanya Uganda ekinyegiro muri Kenya no kugira ngo institutions zikora Ruto kuyaba ari ya pressure yagezeho kugira ngo amahega za street kutera abantu
kimwe habyanshemize ni judiciary kumugira ngunga cyo tukiri kubasika erizoba hitwa bahambirwe tukiri kubasa gukorwa kiti so nchikumanyisa ngo kiryo muri Kenya area na government y'abantu eriyo negezaho gukora ibyo abantu bakora kikana institutions nezihuririza abantu bari kugamba ha ground mpe na kikinde biro muri Kenya nikibasa kwijaha nyenda kugambira by the way Kenya abamwe mbaza kureba kakavuya kabireho at the end of the day Kenya neisha kuba yongero misho omuri democracy na n'omuntu nguka kakavuyo kabaho mukahura maraka gabantu mukashitama mukagarika mukereba mukakora iyo abantu bakwenda no kugambira ihangeri ndo bandi gendo misho konkitwa haba kuherezo mbohome haba bari kwita njo kureba ihanga ndiyongera kuzingama namwe nemera mweje yo kureba tuyo tuzagambaho ebimwe nebyo obutahurira abantu ebe bari kugamba mwene mpe na Paulo ishara yitu nabinye naha twena tushaba munonga ngo ni 2020 turebeho ihanga nk'irya abantu bari kugamba tukusia oweshi suppose omuntu yakunyigisereza akakuteka henkito otakubasa kuyimusira karyawe kugamba nyenda kugamba nagumara kusita mbwenu kwa kusita niyo waje wamwoho kabyo tumuntu wankabya nasa kumanya to muntu ogu namushasha. So that's why the Kenyans were trying to do and we appreciate them. I also congratulate them. Ka supplement kache bwana moderator noreba bakaba leta membi bombi ebakuchira kuba omuneighborhood abantu kwa kutambura mirembe bakatama abashuma. Yes, in fact kikemereza ho protests. So ababire baridingire okwekarakasa bajangwa pan itonto twekarakasa abashuma ba government kwekarakasa bakupikinga pockets z'abandi no kwibo busuma mwika tubanze tuemereze tureba abantu ba. So sure wabo kureba steps zibakora with their organized programs. Kenya must be greater than it has been. Okay. Because I take an example. Same bill, financial bill. Kuyarugire kuriya yijo mu neighborhood. Abaturikirize for the benefit of doubt. Ekaba yije ku reducinga billion rushanjo na 5 which is less than a billion or a trillion. Kongo mshuma igana na iba 10 trillion. Demwibirisha 10 konkeri ke less than 10 trillion. Ekuzagura ambulance zo mu marwaro. Ekuzakora entindo. Era no boro tambuza rutendo rwa Katete. Ico busase no kujya mu entindo zone mu financial aid is been scrapped off. Okay. Kunga by neighbors bitu. Bo bari muto nankana bageta ngo bino bisinge they are in slumber. Bo bagwijigire kunga bamwe babona bonera abanyanditanga batera accidents n'ibindi bise. So kona twakwakira banzora mutse bareba Sky yanzure ini gibiro ngaba nonga abategeka program Paul abarebi ba Sky n'abakiriza yenda kutora umuco kusima Sky nyetamba mu rwanda rwo kubanza kandi amazina banyita mukiza Michael Nduga ngeza rwanya Nyakikara umuri indijo subcounty kandi Nduga Wampara constituency ani yenda kutora umuco gage kusima batahe banje kora abutwa kandi tukijamba abihangari y'Uganda nabo murangwa ubutiro tutensa nabo kwenda comparinga Uganda na Kenya itegito nitangayita kandi tenkumanya umutesansa program cyo ndebeka nsize uko Kenya bareba Kenya kija umutesansa program ekiri Kenya integateka ona nekija ho kugana kija ho kumwe nk'ekiri mu Uganda ndikwije ko kya Kenya kikwasa kusaboneka ko kiri Kenya because turebire president na emerao akora uri agira tawa bakoze kubi aho tiri kubenda asaba na cabinet ninga ha cabinet ministers no bashoboze abatabaju
kubanza kubacunguza ndetse uruto yakora na president Museveni so twiteka tekanye iya no muhekera aye bari munonga so atebye bir Kenya. Of course Kenya ni etana munonga na Uganda. Kenya e president utari musirikare ni president utarabiri president ahubwo z'umushaka imyaka 5 abo kwita abantu ibi n'ibindi wazo mushaka ni byo kubabiro na hata muri yo kwekarakasa kwa Kenya abantu abiro nabashatu bagizire iki so democracy has never been cheap Uganda mukarusha akafatana na mukaga so hat Kenya enkore nanka leadership yabo netana hono yitu konkate chamane kiri yo kitegana saruto ekindi kwenda abantu bona ba East Africa babanze bacamisho Kenya keture ine history ya families zo ufite kutegeka Kenya abayegabira amataka ensi yona bakaba bagiga ba Kenya bakamanya ngo nibo bakutegeka no wa Kenyatta no woha no wa Moi even the Odingas so hata kiri yone kitegana sa Ruto kugira ngo hasla kurugoko akabara bahaba bona nababire bari mu average class rero go hasoro go akarugoko nyuma kabategeka bunu bareba ngo ejo record teshemerire kugumaho so hata Ruto ruko abaruko mu Rwanda naba bagiga abaruko kutekateka ngo bakishimikwa bakama ba Kenya konkano barabiro kwa hansi namwe toka manya nano tukushekera kubinga kwa cabinet no wasa kushanga nawo kurugero mu intelligence hashanye munaba mumba minister niba mwanda mining konga kugira ngo ataba selecting amwata na tishikarete ndijo commotion hajat kama zimbemereze mwena hata of course inerwe kwaso yo nkabemereze abo kuba young people nibende kujoininga cabinet hata yihamu power atiwe nakubinga abo kububira no muhekera rumundu mu cabinet noza kugendera kimwe hata kandi kirete commotion so Ruto hata nyona nyuko nkanyura hasala nyundi support wa Ruto ni mangu bari no bamutera mutwe abo kububwire tubwiburingo bwa buryaho tubwiburingo bwa buryaho kugira ngo bwaresere abantu kwechawa munonga wakakariye korejo civil disobedience abo kwa civil disobedience nebaho abantu mwatemptingire all so possible avenues zanjiri konke chikaguru ko murundo gumwe chayehuraho so no reba ngo chikachi planingirwe abantu aba bakuru abakoreye ngo bateko futegeka Kenya no bariyo no barwana saruto konka ekituru kubyegera muno kugira ngo na president undi joro bayakora sereho of course ubwo naija kuba rumuhoze tuwabigamba je nyewe barekiri nyono onyogwe no wanje nyoni nye coordinator wa deputy coordinator wa uborekiri ninye deputy coordinator wa PLU umuryankore so kandi turiyo mu kurwana so bushomankuzi turenda ngo eki kiriyo ni kiba Kenya kitija kuba mu Uganda aho ndukugambira egisha narazo muchomi abantu babera embiba embazi ya yamarwaro gitu bagenda bahandike mpapura ngo basinda kama emibazi manyego kuchebera mushuijo kuchebera sirimo kucheberenda health center X kandi bitagiriye hot chondorze mpora nabagwo nangwa kutuba tubatandika operation yo kubakwata ngondijo nguyaza kuzika kabari rukiga matejo operation no byatandikire ubwo arikiga karabihurire takurugayo sonko atagana na RDC koraga naba security abakuri bamwiha harufu hatejo niyo nkore yenda ganensi hati ababuzire kuriye mabazi yabireshemerire kubahebwa nabo bakafu
mbwena hati noreba by coincidence twamukwatira rufu rwamuramuwe you get yariyo mukazi ubu bantu bazika yari umukuru wiba so umuramu wenyine kiti so hati twenda ngo nitwa abanyayuganda tukirebereho turengo tuteka kubanza turwane senguzi at all levels hati ibyo biliyoni bakenya bitwigura mishu tutakija kureba abantu bekarakasa aho ubushuma abo bushuma bwo mu Uganda burengere na general mukwija futandika ibintu cyakareba abantu of course no bahakuba mu government yitu n'abashuma n'ibingi hata abashuma batukereza mani noreba abashuma abo kuba kweza kwibe sente z'abanyingi na president nabera Richard abo kuba abantu kuba kweza kwacu muretinga lot of wealth hat bubenyine no kuva throwing wabo tabire serious so hatu washanga abantu nibasa kubika billion igana ana umunju hadi nyuma yiza ngwezo billion igana yagurukana zakaza Kongo hari tokona so mwena hata umuguriso witu bambe bintu byo nabakozere konka abashuma bakagumana bamurabo mukwaho mwena hati to abakina amana go kubakwata twaza kubakwasa tubanyweze kurengwe biba byaba Kenya bitakija kubaha medical information kachete amanatakagira amuramo aya leta makantu ka corruption munonga konkanye ndanga mbere ngo unless otherwise haza otherwise najigamba kura kucyenga jubane n'umwana wanje dagarase akwimwe mu kiriyo mukamfata zone batiri no mu kibira batiri no mu kibira around 1983 omumbebembezi ababiri abebembezi barangano bakamuha sente zo kugura embazi yaziri high command yastama ya mshara magufu kwa cyangwa muteraje bigateje cyane icuma titsane icuma mureke kungatuje yo mu rutaro nturwana mureke nimbaje maze histoire disciplining hiya histoire Kenya kwizera yagaruka mu bembezi yama ya mobwa minister wa security ya mobwa prime minister ya maburi kimwe cyone so tikugira ngo nguzi ngo tugirebire ati unfortunately topic yanje cyo nanta kwenda ngo read information okay so honorable Mike wamparerere so ekibejja ngo off your fingertips angaro zawo kwatsamariza ingira Rwanda mirimo kutambura biriyo mukora tengaro projects kugenda umisho politics environment ya Rwanda kuko bakujya ngo hatse bu minister tushobore Rwanda yuko yembera kakaza wewe mnonga mukuzo kubagira ngo mukora hanga kunzura atensi yakayo mwana wo muwenka nyamunege Rwanda kunshabire yangire twayo mwana we to muwenka ngato Mike ija so mbweni Mike Rwanda twende tuyambe ku discussinga ekishane cyangwa kiri muri government politics so Rwanda summarize ngire turebe Rwanda ni district insia ekatandika just omwaka gwa 2019-2020 kumuna mwena bakomyari ubwo twazarwa hari bara bari mutekano za program Rwanda tukatandika kubi konka district insia yona mukutandikira hari bushahatine kiruho nuko kubani ndeba na hata kitwahika ndeba mu Rwanda no gutegereza aho kuba tukarugambarara wanidasta abantu mukimanya twine gusa district insia neba neyitaga aho kutandikira haza abantu bo nabareba bebembezi okushuta buri kimwe cyona kiri mu ngaro zabo handi ndidi mu kiko bakiri konga ko kugendera aho hari kusigara nikorwa konga hari ebikuguma kumikora aho kamwagenda mutine cy'umunye mwe n'ababanze bagateganizwa munonga kuza kuteka kutegeje ko kubanza cyaba birekizo bakamara nko mwaka bitumura guhereze gwe konga mbwenu finally nekirungi
naco waza kuchishika ono baza wachitutse ukafayina ro kuteje kuja bwabaho kandi nzima baba batandikire chairman wa pozire chairman wanji wabya interim chairman akateganizwa mnonga kuza kurunda cabinet ye nayo tukaro yo taro chikachitangwa konka finally chabaho now hatwaza service so mkamaro mwaka ni struggling after tubogwonga ukarenga konka ukari ukasorenga nabareta ba RDC nabagenda nabareta bahe bakawo nabagenda mu myaka ingahe tukagira bakawunka banga himanya abuko akari akabanziri yani kabwo yagenda takamazira biro bareta rubihayo nabakategeka ho bwire cyo bwo yagenda kwiyabira yaho bareta na romasi nawe yategeka bwire cyo bwo yagenda so noreba na romasi adini obutunyine kawo ubu kandi yizire hati bakashanga hitwa konka nabo bakana bageza buri wagireho wena akayine kugira ekiyasiga yatekaho agire cyo Rwanda ruyataho kwiyo batogomwe otwine hati we kandi we kwa yizire yareba ngo Rwanda ari kugiburamu no structures kandi bambe agerezeho yaje muri patubombeke Rwanda ratina muri mbwene muri ketwe tware abakurwana murekeraho buri muntu wone iki Rwanda sakikwasa hasi konka tubaze tubombeke Rwanda tugitereho rubande egiraho kutora mwana mbwene hati nicyo kurebera hari akasinge kandi twino businge twendwane za Rwanda hati nazo zigende zituba konka hati kuzo service delivery wareba nga hati cyo kubanza cya avion wabori yo mwebembezi obwebembezi wawe mbaburebera hari yokoze but hati Rwanda tukabati district ya okutwagenzere tukagenda titine kitwine aze bikozurwe nubakira kurebe nguto na munonga bareba marwaro bareba mashomero ebyo ndi bakunda kureba yo munonga kandi ebyo noreba ngo biyo kutagetenga umuntu waburije so ebindi byona bikaye titine shonga amarwaro na namashomero abo kubagu gome gateka kukorwa omumbera zona konka hati nkenguto for instance no bahesente zijira umwaka sente zo mbamwine kuzumaraho within that very year wese korenguto zoheriho umwaka haza ekirimbarara nicyo kirushiga nicyo kirishema nicyo kirisinjiro mwene hati esente zo bwiro bwingi actually sente za government zona no baziririzinga ubwire bukushana otoshanga ububatwarwa ubaharwa mpara ngo bahambarara mwene twene konka hati y'Urwambara bo kugira ngo teyine bikozesa hati muteka kubanza murinde kashari ari dasku ubwara aheze kukore ngutoze abo kana ona narwana musente zitagaruka nkaye kandi kuzugarukayo bamureba ngo uko utaperforming ire kurungi mwene hati kiretera Rwambara twenda tukoremero enguto zitu aha muheru aza cyenda kuretera abebembeze baba bareba nk'abatarakora kandi esende twise tuzine so konga nyenda kusima Mbarara district obu ya tuzire ubona konka kagumane supporting machines no turate bintu kora muheru esende zibyo zagarukayo konka ekagumane supporting until hati obu tutungire machines zitu tiziri zona avuga tutungireho machines zitu twatunga greda kandi twatunga na wheel loader nyenda kugambira ngo ezo machines tukazitunga ebiro 15 byo kwa katano twazironchinga omubiro 20 kukari nkaba na mshanja gataho meaning okwa katano kukona kwa kuri yonko jakta ekwa umwako okwa katano kwi now twamana nazo okwezo kongo mukwezi kumwe tubasize kora kilometers 5 akatubetwine henguto zona ziconnectinga actually zikumana zegita zikora 52 kilometers hazo financial year yona tubire twinemo enguto ziri kwengana kilometers nkigana 25 ukoma now omukwezi kumwe twabana tubasa kukavaringaho kilometers
atano nina abukwa ziri within 2 weeks or the 4 kilometers ntuzaga watu azikavaringira azo yujike kuno mwaka gwonka guriyo gwawiri atwathaye umwaka gundi ko kati nchikoreka ki umwaka gwona kuturete betwine kora ahari kilometers 200 naho hate kwezi kumwe tukozere kilometers 5 nina nicho manyisa ngu next financial year egitu atandika ntuzaga kuba tukozesa sente zitukurungi munonga hati na mashine zisigara mva mwe zisigara aho zitine ekikusteganisa abako sente tuzazikoza ziweho hati mashine zisigara mwe hatabaye mbatureba ukushaturwa mpara tukora kugira ki kuko ibindi bintu bikorwa kurungi aho waza nko marwaro amarwaro gutuga kozire kurungi munonga ahise ndezereza bazikoza kurungi kuyaho harimo of course takagire byabura hati noreba ngahati tukagira problem yemo rubuto rwacha bari turagira financial year eye yawi akije gitumazire konka kabatine mu gute izo abintu yigura naho engineers bagira ko bakoza sente zo ahangute zabenzi yigura kandi ziriye ngutombe munonga konka abo kugira ngo tukaba tutwaye titine byoma yenda kusima ruciga niye yabire twire byoma obwirowe now aba engineers nabo ningira bakakireba with is prudent kubanza gukora gutorwe orwabire munonga ka twantu igoro gutor connectinga ntungamo kurabira bituntu rukaza bugamba konka twatwine koraho only 3 kilometers kandi ruriya rukari orwa 7 kilometers konka hatabagira ngo ebyoma burigere rukiga babahire for only 2 weeks hata rushuze nkabituntu kuza kutema within 2 weeks ngo ukora uruguto then bakoko uze korana nazinde nguto HR hoti nkuchimanya HR hagati yaba engineers na nezo nguto ba concentrating ngaha yoro rumwe ubigura then finally no sente nziba zitakwiza nziba nziziro mu quarters so isente zabizine kora in this quarter bajya nkaba zitegereze zikore in the following quarter konkahati HR yo esente zabizine kora ruguto rwa Chabari nazo part of that money zazarwa bitumba wanye tugeze so mwene ibinguto aho ukaburi buzubwa machines na sente mu pija batizo machines option yes konka yariho nagezeho gushobora cya diversion of funds diversion of funds echaze retire engineers ni general bateka bati because it is bad kuba mu planning kuri ruguto hata muka divertinga sente mukazita ruguto rundi konka ni teka mwe cyabateganisa bakareba machines zikazi tiziwe nezo garuka yo within 2 weeks kandi ngo tezo kubaho zikiryenye hata bajyanga bagomaze mu ororo bashoze then the following quarter ziriya kuzirije bazi compensating ra harugutoro hata haba kwerizi kandi tumanya ko teji turanire ko rugutoro bace bare ahubwo cyo mukorwa rutuntu hata kurugwe twagira urugutoro nambaye n'abantu bace bare muza kusasara yo mu inquiries so tiro sente umwaka ogu no guhire turukozurwe muri tinkumanya aho ikintu cyone cya government cya under investigation kandi tukayongera hoki tukayongera isense marwaro hata ibyengu tukandi imbere kirira mwena marwaro uturugambara kaba tutandikire gukora irwaro ya Nyaruhandagazi twarakora ibyo byaho twatekaho Nyabikungu ke health center tujya upgrading ya health center 3 nora hataro program yo kwa upgrading health center 2 zintu health center 3 so Nyabikungu nayo ahindi kugambira ehwire sigire kimwe cyonka echo ku ugikwasa abantu bakatandika gukora kaburizo abantu konke kiwaka Nyabikungu ni unorebera kimwe government kozire so hati turiyo ntondeka cyabare health center 2 nayo tujya upgrading from health center 2 to health center 3 turiyo to upgrading achinoni actually a health center 3 to health center 4 batanche bari nubombeka nagandi nabugamba konka bugamba yo tutiriyo just bizinde abo kuba health center 4 mbona hati nagono reba ngo ebyamagara turino kutari inyuma asente za government kosa kurungi munonga kuyo cyo tugare inyuma nezo machine kuko zo mu education amashomero tugomba shiri
abo kuba nabugira ngo ibindi bintu bitari affected munonga abo kuba nguto naza abandi konka abantu bagezeho bavamo konka tureka kurangwa imwe ya government ya Tanzania ya leta yakuru na nanizi kuko ngato no amashomero umwako atsukoza amashomero 12 tugahereza classroom blocks tugahereza na toilets na desks were about 170 is between desks supporting amashomero agari kubi umurwamba mwene ureba ngo urwambara ni turi tugezaho no butubire twine cyarengize zo na hati tucizine nangwa uko mbakozi mwene for instance no manya hati twine parish development model hati parish development model are more okay that is production as whole konka ndiva run parish development model konka hati twine more on production twine more micro irrigation skill yo kongera value ahahingwa konka hati problem itwine hati kitongo mu Rwanda government ka holdinga mu recruitinga abakozi konka twagaba tine agricultural engineer kandi se government program itagetingira abantu kubayamba mu agriculture cyakuranga umuntu akantu kacyakayina kasirike yakaboneza yakongeraho umutindo kandi kamuhereza ngo wikingi yakwire nanjye natunga mwene agriculture engineer tukoso wambarara ndakusimba mwamitabaro babare munonga ahita kumwendera atakubura kandi naja atugayidinga na herine utambara kurunje munonga tusetingira ku demos hatinka bubitu barwampara abantu bari kriya tubagambara n'abari no baturebisha hezi tuyire demo eyo mwani our micro irrigation scheme hariho types zona ezo kwiterera wakaho noreba ukwega no kwabusha abanyarwanda no bakimanya ibyo demo y'Rwanda Farm Institute akwenda kwiga nazayo bamwegesa areba types zona ziraho so mbwe turi kubi generate turi kubi so wabaraka ni sisi mjyo inomtuma kwa kunja mu furiki turi Rwanda au Rwanda leta kurga mahuri Rwanda ni sebaparisa kurga armesta maiko Rwanda ka rut amoni yumfuriki iwe ibiyagamba iwe cyane cyo ine cya Rwanda raki then tubone kurga Rwanda turete national outlook mu local government politics Ora mnonga moderator n'abatesa bargahi mana abanyankore bagere fumu karenyo takurira buro kazo mutekesi shechera actually with the due respect nagamba runyankore mnywano wanje kansara na gambi niora one runyankore nanye tinaruma konga tukatu one upgrading on behalf of Yona Ninganira Hona Chairman Hasora Yangwa Funenka Buzuera Ele Center 4 na hadiro wajikwatangwa jishare zenka 3 ni muitana on record and 2 0 3 4 5 there mizi hakargayano akagoye chirwire epicenter yatunga interest yazayo yakora research. I think Tabarakati no mukanso bakiriya mu kanso because that was during Omteganda's time. That is 2013. Around then, over 2013, over. Okay, within that range. 2011. Okay, within that range anyway. But kuchabireyo epicenter yatunga initiative yazayo yakora research. Kwa koze research ya recommending mwizi bajombekera theater bagirevolinga health center 4 documentation yone kwereka health center 4
To our surprise of recent, tureba Minister Ernest Kendije Barha kandi ati yabahere tentative ma bashabita abantu bamakushisha nkana and the good thing council zone aka chairman councillors na staff bona ni NRM this time tubaraye kwasenga opposition ikaba sabotaging. God Chitojo is your neighbor. Abashomesa ba Chitojo primary bona mba transferingire with ora transferinga abashomesa basha totakutaho. Ika primary school kine siringi y'abashomesa mwenda kine ho batano uka transferinga basha kwa ujumla utatiro. Nigisha competition iliyo mnango wa DEO. Actually they are causing bari bakujya ngo pre nanka headmaster kwa rawuzire kwatagana n'abashomesa instead abe no yagenda tubakuruzinga binji ahabwomwe wazazangu gwese wabire tukutina rwa technical wari obushomero buri yini akika nanka ya waka kagera chiwarga aharugando nyakabari wari bakashomera karona na staff quarters na nejo headmaster Rwampare bayire na seed school muhura abandi bakaba bani 15 batabazombekere na seed school muri kabare ma location bagirwa na Nyabikungu bagirwa na Rugando basigara bakunyura mu gwa batine noma ito abashomere nanka abashomere kareho tukashoma Adventures of Mr. Hare Adventures of Mr. Hare haro story mwe yakozere yazoa oentare nanka wa haina yajigambira ngo inente mpamo yazoe wagonya yajigambira ngo inente mpamo hadiji yakozire yakwatomgwa yakomunchiti hatukuja ngo byona bikabye byamani byari turana n'ekiti gurundenti so bari bakabugine na assurance nguneza kombekwa kunkabunga bari kujurwanamo kyo tujombekera ebyamagara mukama the over sendeka the only son sent here ashi kumbaka district kache mwabura kwimanya imagine Paulo ngato kuta home office amino mu studio ukachiriza nkarudio ukajitwara mine security ko mine news desk ashazo mbyamagara mukachiriza fridge yo kubika specimens z'abarwiye nankaza blood samples zikurwa mu office ya DHO shwari mba mukore byamagara akadistrict kabire katitu kama nguni kache fine constituencies ibiri emiruke nezikazi ryegomborina mwazitemate mu town council hasikuta addressing amegombora agumwate mu town council agatine headquarters go to Muiza and say how people are suffering. Council ne ja kweti zum council ya nanka ya town council. Because gombere kasigaro mu town council. Muiza te kwombe chiru. No cancer kora viable research. Bugambe yine iwanya iba ironye obuteraniro nyanga town council abasigize town council abina basigize nanka basigize ebiteurize byamagomborora abandi bayombekire hatseze nkuteze uri kungambera zekitojuka warje ngorganya kikara zekitoju gitandikire ko wanyu okutemba kitoje iguru ogaruke kitoje yabugamba bana bekorire burungi bwansi nayo na achievement izuru kuturu yikungambira urwanya bikungu urumwatire mekisoni no guys kureka when we sat as leaders and natives ba Rwampara twarangu tukafunamu what we can call leadership virtue ababinji bakabine pride yabo bakabine ko bakunda batambo bija kuskiminge byabi bitari by'abantu babulijo. And I believe echinta kuba bremingira munonga we had got a leadership institute ajya chankwanzi that turned to be an NRM caucus meeting because
if you were oriented, if you were trained, or if you are tested and proved kuba leaders, maybe would mukayakira ubwo mwana muto mumukikira with utmost care. So wampara yo mu crisis yo mu kasera kazuba you hold just hold your fire, you don't respond. Actually ruampara nka ruampara, huh? The heart is broken, the lung is non-functional. Many in that kind of matter uraba kamaro uraba riyo umtsanje cyabo cyo kubanza bona sebo timura mazero musiko maka mutakucitsa nkiko. So kansara kuzomu kanse mirunde no mwaka no mara mukota kutitsa nkiko mutaro buzibu mukuza kuimbitinga to mukamufata nawe vulnerable, you will not think down, you will respond to him. So in 1 year, their first year bakaba koza urira bari yakora tebisukuro ndachi zo kuimbitinga speaker bayikana kuleta deputy speaker abantu bayitsuru chiko. And you come here and smear of haso nanka eje agaraka nyamisho kuba kweta maya the ostrich kale bomuro Independence Park mukashere ko mto mushenyi ko kama mkao atkauru mtagasi nibwo kuvuga kinga kakamusinga no. So actually I'm on fine. Kare Ruampara I've lived in, the Ruampara I have known, because in a similar problems. You see the post-government, I mean the post-independence regimes addressed 3 major issues. Esipirangambra na kansala na hiwe na mgine kanzi mugambi. Ukabri yoboro, of which the biting poverty rates za Ruampara na azimanya. Ukabri yobutashoma nango bagira magezi batika amashomero kandi gakwatayo dene cyakishatu zikaziriye mu wa aho no chinsoma no bote amidst the guerrilla ya 1980 to 86 akatsigira ibanja ya 5 billion rikuronda amarwaro 23 the then days banywani bitahibizira ga amarwaro baga cyankananya bagatamuna private wing wabara muno Dagaras imumurake no ruto mbana bo kubanza isinjiro unkano banyamizi nedo wabo mashama aseba bo no gambo ho nabo kubanza Dagaras na manya. So Dagaras no picking achikurugo ombantu ababiri, what do you pick imwe ngabo kubanza anyway no ikiriza ngo isingiro no mbabo kubanza ni chikobu singe kwanjura Dagaras yo kugo mu district yo kubanza number 1 isingiro kugo mwami arona. Are you proud that toji ni ndebo icho chugwisize buri ukemereza okukakwanjura ka number 1 cyo kubanza cyabero no ikiriza ngo mu number 1 umuyihanga kisingiro incherezanye bazabakuru deno obone kwambuka muhaburaba batakashira ndakwe bazabakuru abatesa oisinsa kansara mukiza amani ina yamburize kibuzo ekyo namugira nti wagenda mu klasi omashomero gatari kushana ukihamwe abana bakugenda na bashemba omukirasi nazozo bazako mu cya katano letse kiya mu mwana yashembero ko kiya mwa yashembero mu ishomero rindo kabashitamisa hamwe bakakora ibizabo ombana abo nabwe haba harimo arabasinje daburo fura bongo ba exactly atejo niyo state Uganda mu kandi state isinjiro yafunye mu kubanza iwetera makashani emberi hange yerumu nani to bakuru bisinjiro by the way buru bakugamba ngo nitwe twasinga tuba surprise because no rebe mbere y'amashomero nabwo yobuzo ati isinjiro kwera abo kweri ni yesinjire ato yobuzo ndidi yato yobuzo yigaza yobuza abandu kubari mpora nasasa mwenu
nani mpurra kansara namo nibagamba indeed think kutangara ebintu ebi nitubimanya kandi by the way twabamwe Paulo nicyo tuyimukire because ebi byona ebituriyo ntugambaho ni symptoms, they are just symptoms Paulo, to be sincere. Ekyo kubanza ndi omu mbatarikirize okusharamu kwa districts abakutureba na nabinyina okufuna obuhereza torukwetaaga kugira ngo obanze oshare districts ngo Rwamparezo wayo, Kasharezo wayo, Kiruhurezo wayo, because abantu abagenzura obwirobwe abagizire ngo katugende Rwampara hariyo hibamba Rwanira ngo bagishare ebigambe babene bagamba obwirobwe na hati wabarito kababuzo ati nicyo kibiro tubakubasa kuhereza answer ebagambire mbanyuka we bari bakajya ngo bwenite mwari twafuna district yitu netuza kuba twakira amashomero ngaza kurebeka kunka wahura kansara yatanika nagamba ati ijo nubwo okwakatana nubo bafunire byoma bibiri hurriwe urihangere turu 19 so ninyenda kubagambira ekizibwe kansara muyikirize mu kirebo mbuhango bwacu ekyo kubanza ninkereza twine leadership virtue by the way Rwampara honga amon ne yihanga ryona turirake nangu Kashareji nyo ndiyo Mombasa sirito hata basigire hiha home stay na nabisingiro kutwahuriye mbarra na iriyo Kashara ne garuko aba badidas n'abashija babe bashemire kuguma bari turi intact. Kashari gumaha, Rwampare gumaha, tubanze tweyumusye twene kunka kuguma buri omwe natema hakeye nazoku Rwampara yagenda nibyo biziwe bitahwira huriwe district bagishazire bajyangu yiro sho yawe yakujyatama kagawe yiroko gende kandi uko kwendo mwonyo garuko we ekitoke kuchikwaho ogaruko we huriwe ekitoke kuchikutandukana chwaho ogaruko we yo tubantu mutata wamanya ote ekitoke cyahwa omukazi akiburo mwenda otinyabura we mbwene nyona akora cyo mwenda nagwiyaho yiruko washo utkandi umanya mukazi noreta ine mwenda so noreba uyibuzo bashaka kwaguka nari noreba ngo kugenda kwa yabiyeshwa okagendo okehagura wagendo bwire butakikire ninga omunkozesa yawe iba ebyeba bakwire no gikozesa kubi. But in this case of Rwampara ninchiriza binekizibu cyo bwebembezi abantu abagenzire benyini bakagenda batetegwire ekya kabiri bakagireba nko opportunity yabo bonka bebembezi tebagireba habwa abantu. Ninyenda kwebaza owekitini Sadidas tabo kugira ngo hariyaha kunkane bamwe at least no bhabire hariho ebizibaho bya site number wareba na performance ryo kukashara noreba ngo harimo element yo kugira okusasibwa abantu abo kuba bebembezi bwana mukiza bro mu kweteka himwe mwenka ebiru kufana byingi iwe yebuze omukaniyoraga naka kubamazuro mwaka abantu mbakuja ngo tubara kushitama simanyi tutori nece yamani ebyafire nibinga hebyabire mbeza ku benefitinga abantu eco nekibuzo kikuru kunka kwa kuba hariho bwebembezo bukusasa of course ine byabire nebifa ebyabe bishemire kuba nibaganyira abantu bikabane bifumbwiro kansoteri kusitama kunka nibakanarawe nsiza bamwe kansoteri kusitama binekawo abahirwe nashashugo umushara bine RDC nashashugo umushara abantu bariyo no baferwa unka bebembezi bono barwana kufuna ekyabo nk'abantu so okuturatandike kuteka abantu kurugaha benefits zitu nga bebembezi because nanirizo becho yo noreba speaker tarukoragana na chairman ko kuza kucondoza ku deeply bariyo ne beteka nk'abantu Pere nikitangaza bwana mukiza mushimye kubana umushwara no kushwara twaturiyo mwihanga serious twantuza kureba ba kansarazi na nabebembezi ba Rwampara bamwe bategwa kiboko tumuko basa kuba mwashikizirwariro amoni yanagamba onanye kandi ative mwe by the way na which is speaker wa Jotham na ura Jotham ashimiye kuba speaker wa district
uwo abantu bashemeye kuba nibirukiraho yajya abantu mwe na nirware twabe twine ryabe ryaherese tarangambisarira karike ati nayo herese tafu bagiyaho ati bagigariza herese ndase omukazi ogwe bwana mukizabire natambara arishuwa ngo yakwatwa kuzara naza kuzaherese ntafu erizoba no mutekateka hoki kumwakubiye mu ryabebembeze bari serious mukabene mukora nk'ekibekere Kenya mugira ngo mbwenu cyakige cyo kuremera hito twenda abantu because bwana Paul Tingo burafuno mugisha gutambura kuzahoza Rwampara ana particularly ngo witumwiza we bari wareba hati kabyande harebo umundabe naza rahirwa reri ijuke cyo kumanzana umufunambura kabine kasente onkabayine cyasa ari kujya mwene mbera nko kwerimbi ati sinimbasa kuzaho hari yamfuneho buwereze ubu kutandikirwa banzarisize ha abantu ababire bine na theater wamugariza ha level ya herese center fridge manisa ngo ibyo nabyakora ki byarga so ayine kuteka mwe sente akatambura kwijja kumuyambara akasenta akakata kozireki akatine so kumwakobe muri yabebembeza bakusasibwa abantu bwana mukiza bwana chairman bwana bakasarazi bona aho nico kintu cyakubenki bagita tujya nga eje kitwafunire turugwenda kirige instead ntwenda batwongere so woka umukiza yakugera ngo aho ejeberi apa uko kube kuri kwa paburedi amano kuzigamba ya paburedi gagana eje tuwakigamba konka ibintu bye bishemeye kubana bibashasha kandi bwana Paul ekishane eki ni cyango ni kikwereka ekishemire kuba kiriyo mu districts agani ngana bagambira ngo waba notambura ukavuga no mushija azwire ngofira erihe bifumuka ukarebe sati rera ababe bito mbyaro no bagera kujwareze zirihe kishani cya president 7 konko mwe ni kitaguka namwe ntimanye kishani cyo kukisigaro t-shirt ne tagu ko mabegeta kankai konkoreba yasigara ho kaha hekishani mwenu wano utambura ukavuga no mushija azwire nkejo t-shirt na yuzuka bakaje mugabera orebe TRH3 okiza kurebe emparo rebe H3 omuntu ogwe toru kubasa kumusebera kugira oti mbwenu andawe yazwire ehurire nitikwa kuba nayo nebe fumukire hinga no kujira takozereki atajini wareba district eyanyu mwabazyo eyeshazira harimba reriyo nerebizibebe omanye bizibwe biriyo ma districts agandi washija takaje wa data so icyo anda kugamba ninga it's okay because unoja kutunga zile you pick from data again you so hold your fire so chairman ni Rwampara no jemanya Rwampara no jemanya rushoti ne bareka bazara mwembi kazariwe ninga ni waziri ni waziri ati nyowe ndishenguru bababona so ati state e Rwampara iri munea ataba bishukuru banje bishukuru bawe okabashorora watsigazo mwenda go mukazi ndabaga ko wakwakira isabudi ndagarazi yajya urushoro mwana kunga kai akiuza kwa cyenda sabuna garko wa akoze no guma no bayamba no teka guma no bayamba ati mbarre cyo kuberishe ngurubo ati mbarre kazara ma district sagagona mwene kazara wanchuruhura ati ni mwichuruhura mzire kazu yes ati kazo tumwishukuru wambara so mwene aja ntito turu ni bashukuru so nitubake malire hati abana bamwene mubatura busha ese ebyo kurya biki the ones hati kiriyo ni kitegana sa Rwampara okay eyine politics zayo nayo Rwampara nkajebemberaho nkabaho minister wambara yone mpango si Rwampara nkani nkora yo bya health na education nkabine yakavuyo katahaho dinko manyabana ija kwa kata twantu mango butwaba twantu mango butwaba ha district akavuyo kaza kucyendera konka mwene mugezeho muwongere kacyendeza ngebari aho bwo kuba ebimwe bibakiziri hati ngeke cyagureda kibire kiriye kizubu cihangariyo bur district zone zibasha ziriho tine bire ne byo road unit so ecyo no cyo basasara
amoni ebimwe nebimwe oguma obakendereze ojete manslaughter reka guma mada full time so hata kiri kuteganisa ku governments zona na Rwampara nicyo kiri imbara nicyo kiri nkahi kunkambwe nitwa bamwe ntwirwa oguma nutanga tangoti conflicts zobundo rebo ko wazichendeza icyo kubanza cyabyona nembye kuri yabyo omukiga kanja tubabonende kizu ogule motoka yenkikuru ogaruko gereza na driver wo mweka barategwa ko barakuzikabwa straight hateze nore na knowledge za Rwampara na mwizi so iza kushobora kabasa so hataba aba Rwampara nibetenga special consideration abwa terrain yabo nabargu mwanya bwumere nangwa chamarido byabare mpinga mbuza ntkunkati ngakuru no shebra yotakarura abo korebo kwasi abantu konka batwireyo so wano hereze ibintu Rwampara abagabuzi iyo tubashemeye kugitreatinga nk'izindi districts ahabwa embera yayo so nambwe nece cya mwizi ko ba health center for nabwa terrain hard to reach so nubaza gumuza muno ba pushing konkani intekateka ngwe cyakuba cyabateganize no kugira ngo police ya government negera ngo buri sub county buri constituency ejire health center for em konkani bija gumuza muno injira mugumize muno pushinga through very many ways kugira ngo ejo bagitreating in special case ya mwizi kandi tubasima mututirize cyoma ecyo kushemeza abagaho abantu bitu ecyoma kitu kikafu kucyafire habaye cya mwizi kitarukoze suba hati imana musheka nkebirungi konka hateri ndiyo nimba shobora rikiri ya brown hata ba mwizi no manya kuboyine ecyoma kitino rukikukozesa kitino pareta hati ni kibanchi kuyambachi bwena hati kandi umurano ino pareta ko ece kucafa yo Ministry of Health system yayo omu Uganda yona no bucyako bacabire nkiburaruwa bakamanya ngo kitarukore kitari operational kiri mwizi still bakakihera bakitwara ruwa so konka hati kikaza hihi namwe ninyenda kubagambira abanyarwampara orekere kwinkwayaringa mpereze nyenda kubagambira na amuntu munywano wanje aryaha na munywano wanje nke mwe nabishisha bigenderire ecyoma kimwatutirize kiri ahishaza bizwera health center for kandi ekitubire tu ekibire kifire hatu tukikoze mwene sebo ntubasima mwije mutware icyoma cyanyu awa kitakaretera munywano wanje wo mugasho ebizuba ko kana nyenda kugambe iki so icyoma specifically gikora cyamanzi no nabo kushemeza ate no reba ecyo sterilize bintu n'ibingi machinery yabo so kikakiri ya district ino pareta kitini kitarukozesa icyo njya kushobora najya kushobora mu structure yabo ya health center 3 nosha operator w'ecyome cyo takwicara aha so nebyinje mwene babere so technical umwe politician atabyinire solution konka hate cyamana munonga nyo hate nagamba ko wa urga icyo kutegana sa munonga no kugira ngo parliament ekagira ritma local governments yita decentralization ikigenderi ahubwo kutina competition buri member wa parliament nareba kansara nka a potential competitor nareba chairman rero C5 atogwe shaha yona naho muzanagira ki so esente zone zakubire nazitwara ubuherezo mu bantu zarimwa kuzo muri local governments bazisigariza bazireko ministries and departments and agencies nicyo kushangira umuntu uwo munyabuzari wawe yatunga umurimo umuyunura nibateka nembaga hacyaro aho kandi bamba amayangurwe yakira konka umunyabuzari w'umuntu yatungobwa
engineer omu local government nibamuhanga yazumunako so hati niyo parliament uko yatugirira itama kandi ikagirira abanyayuganda itama abo kuba buherezo bw'abanyayuganda bakwenda bwona n'urukorwa local government kuko hati sente kubaza esigarize zaguma ziri nyingi cyabe kiteme nicyo rukurebera muheru gw'umwaka hata abantu bana bacwanasa ubu kuri abantu bazibika hansi y'ibitanda sente babibire nyingi iwe jo bagende obategereze no shanga umuntu ari umukozi wa government ariya mu ministry no muntu mukuru kuko sente zayine ziri abunomo oyebuza ministry jo ne mushashura mushara kwinganashye ezakubire zabire nazo mu local government koremera mu yamarwaro yemerero y'amashomero hatubo bakasiga omukibo cha ministry hatere ministry niyo kwija kubagaburira ngo hati wawe Rwampara twaza kuhereza yo damu yo kufukura ntuza kugitaho biliyoni ina kandi utaranze yayo iwe chikuru oijo turebe abana bariyo no bakora emishenye no batabura Ronkinge oijo ronkinge utatwita ngo oijo rebe oije ntuza kukora umukoro ebyo nyonka byanga ngo ntuza kukora umukoro gukuronkinga rero ijo ryo mugenyi mukuru kunkota kumanya wait a minute hachiyo ninza kuronkinga cyakorwa kina baza kwa matafari nigargaye so hatebe itabar ko buza munonga nabatureba nkabo mwaga nimwe nate ndiyo mbaburize nkababuza ku rwo mu nkiko zo kubaza baremba kora cyensha madam minister of water billion 10 district yanje yona budget it is okay nonje bambe bariyo no bakora twanje district yona nyine budget ya 42 billion but one project it is 10 billion wahora so 10 billion actually na mwiza kari ya misiga 13 billion wanyategereza hati omuntu omwe or controlling ejo vote nakiza district budget or control just or kurebera project ayine budget eri kukire ya district omuntu oku hati rero gwo muntu uyu hatka kweza kutunga sente nyingi ezimwe baburaho kuzibika bazibika hasi y'ibitanda nijo rukureberana n'ejo operation namwe ni yanda muze yajugumize baza kufuriza hansi y'ibitanda yaba banta bakweta ngo ba commission ibitanda byona bijwire sente abo kubana banga kuzitoma banka ngo batagira ki batazireba so nyomba tumiraje anti please na twaturwentanga nayo hariyo project ya biliyoni 2 nayo kumbeka into byaho sumba ngo twaza kwaninga ihota yuhandinga uva and tuhunti nyewe ibyo tumuko bintomeza itugi twiziro mu mukoro gwo koronkinga agoko energeting board of governors omuchimo imoye ngo nkwatro omuchimo imoye utereka tukureteke nko hano baramujyante byo mbahandi njurova bahandi tumukuza kubi please first banzo lete report banzo ndete memorandum ekane gamba ki bills of quantities anzia before you can hand over this project so hata bino bagira mu nyondi wo mwika konkanyowe ni ndeba kusasa bwihangeri ahabwo kuba abantu umuntu we abantu tubakiriye sente nk'icyo mugasho bwo kugasara abantu bantu nibarebe zo kugasara bo okay so nabo bakuba babine projects zone hati Karuhama bine ina irrigation hazabo nyondo mtura n'imfana nibagenda bakaba Karuhama bakahina intuka Kampala nana so officials banyawe motoka bakabineze zabo zireze zarandukuruze zamani zizima tamazona zikwaka twija bishimo babahinde bantu no manu bijaho we apenge kata sekolo bagambura ujungu rwinji
hati kata sekuru inkababuza, you guys, do you think I am idle? Yes, you must notify me when you're coming to meet me. Don't come on motoka byanyu. So please chairman, can we go to Karahama? Ramjat, please, can you please first go back? Mbanze mugaricheyo, you put it in writing. Nangwa aho barwana munonga kandi politics ziriyo wito zimanya mbazayo. Mwene hata hibagire ku implement injira. Twashanga project just ya 500 million. Neza kwiterera Serena. Bidimwe bashije. Just 4 gardens. 500 million ne kwiterera Serena. Maze mutumu kubahana ingovu. Abantu mukaba bihangu numuza kwiterera ubungo bwona mwene hata miliyoni mbaretere bitaribyo. So ito tukuba checking ebyo rero batukoma hebe batukoma hebe rukonkanya oyimwe abanyambarira ni nyicereza uhereza bwije konka mundeke mbucondo zo kubwija butakija bwizere kukora umuntu ogo muri bakwe buryo bwo gukora abantu binji. Thank you so much. So ningira ngutumure ukake tacyamye na honorable Michael specifically byone byagamba politics zarahi ahe tujya ngo okay, aha ni mango no bunafu konka aha nibyo butegeki aha haza mu politics zuzu sabotaging then kuza politics ubukubano burangaye no hur kuri toro rwarwo no mu Rwanda. Where is the problem? Then icyo muhati kibaza kugira nuno pari tumune herese ndafu cyo mu maza ko mukirikire ndase ninga nitama then tuje kwasarika political question baba amuntu bari yombazana ibyo butegeki yo mu Rwanda ninga namazu babiri genuine cause kuturagarse just break dakika nce muno targa. Sky TV irakari abantu. Sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts ambuleera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Nitukwakira ahali Rutoche Classic Hotel erukushangwa Rutoche Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoche okuza Mitoma omuli Ruhinda North Mitoma District. Lebo buhereza bw'omulembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza. Ebara erimu buri kimwe cyona bine sauna na steam. Lero garden zembaga Rugogoma Conference Hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya eby'ekinyankole hamwe n'ekifirika byona no bisangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 58 46 makumyana Rutoche Classic Hotel buzima niyo nungera kusingayo. Hello the people of Uganda, especially abantu bankole nimbara musa. The search for the next tourism ambassador for Ankole region is on, and this year on the 20th of July 2024 at Western Meridian Hotel in Bushenyi district, our grand finale is going to take place where 13 girls are contesting for the crown, beating under the theme Tourism and Peace. Tickets are at 30,000 for VIP and 300,000 a table. This event is proudly sponsored by Sky TV. Irakari abantu.
yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe n'agaheru yihanga n'ezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mutwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mutwaro 16 Zuku Classic aha mutwaro 25 Zuku Premium aha mutwaro 35 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Y'abantu yabare munonga munywano witu ya Sky TV twakutangira yabare okuboki twine imukurebera mwena abatarga Sky abatarga program okubiri kimukorane cyamana 28 zonga mushayitu ya gatano kandi turi omushayitu ya muhero program yo kubiri Rwampara twanda ngo tuyambe tugamba Rwampara konkiyo wanyeberuta uwanyu iwe no bihurota cyakabera mutu mfaye kuratera ibintu ibi twenda kuretera ko provoking kufayo kumanyiwe district yawe mhande yakozere ne ha kilometers ingayo keshime kora zita budget kiriyita sente katunga swingana ki irware y'ine rumuki ndibasa kuyamba ki ndukoma hi why ebe buzo byona ne byanyu kunga umutu mfaye kubuza so program zezi baretera ufuteka tega next time waza ku ibitwagamba bikuyamba kora research at least kwereza tips zo kora research neyo bari umunya Uganda ushikire urokomanya henzer kugema tiri mugambo werizoba kiwaje no gufuteka tega program eji so abagamba ro na honorable Mike byone byo twabihura wanara ku responding ari kide ntubone kuza next question. Okay, bari biteye kansa program habo ebinanye na ku responding aho ngaha byagambo amoni na mutago mbi habaju umwanda grasi mbeno opposition activists min nababa barunje babarinka myanya nkeji bari ama TV na ama radio because bo tarigamba kintu cyona ekibonire no bukira bikibonire kandi akakirabona mishoga kakireba murodi kachebezi akarga kora statement araka tukatwira ha social media niketorora ati no wakugambe akagera no wakuzana uko wakwanga obokuzanira mizira yangu wa mwiso mchuchu ajangu wa mwiso mchuchu mbena hati nyonku ka kugamba Rwampara mpura nashobirwa ushoti yagamba Rwampara ndi tarho district nemwe mu Uganda bitari muzo nango nubwo kwa mahanga gatwetorire tari hihanga na rumwe eyingumanya etinirizo kandi nyonko mwebemezi obwiro bunamarayo ninyikiriza ngo azerida nuragirwa kugira ibyo wakoraje kandi hati kugira ibyo yakugira bita ibi yakurema muka twaza America giye kusinga Yesu cyemani twumanya konka mukarebo Biden mukarebo Obama bwabaraho naragaho mukareba ogondijo bamukoratire no ha Trump kategeko kisanje kimucoka yarwa why konka karga ko kurungi na hatu no reba cyane nakora deja Trump nawe no reba ezo fiction zinsteka kubamo politics mboni yoni yenda ngo ekirabe kiri kibi tukirebe nk'ikibi urudona n'ibintu ngene babizire bita nabibabiruko kandi babikozwe to kagira ngo hatu nkata na yoni nyebuza leadership ya Rwampara nyoni nayemerera ho kagira yebera kimungu bakozire munonga from zero otine ho kubasa kurebera buri muntu we narkwija naje in expectations nyingi ari kuteka ngo yakati ko mukanso ya Rwampara na ebyo nibije kuba solved abantu nibija zona zikatanga serisi ya Mike yes nakaze katanga haje nangweta kurga tawo babuke tine ibintu bigeketa bi monka yayimbekire deputas yazihirize ekakora transition ekakora ari zikatanga hamwe bana po yike kurugano kuzabo mu district akaziru ikene ndaro kucyumana baba kora interim government yaboje bazumuka buru
interim yaza mukanara leadership hade mukatugunda bein departments zona zikora in accountability icyo kuba musya cyo justifyinga education siyona ekizugwe kiri kirengere ibyatsigare ku discussing na biye wait niho ni tekateka washoma history tukabasa kushoma ibirungi byoka Rwampara Kiruhura Kazo Ejibarara twena waza kutureba twine characteristics kwenda kushana oyireho kugira ngo Rwampara ikabana nake abantu abagenzere bagiye imbere first time tabarikiriza ine kurungi nko ku Kiruhura yakozere nahandi niyo jonga bwinshi hati no gikoresa uri kurebezo keso zona na nezo issues ziri konga nabo nizigira ikizayoreka ahubwo niyo jonga bwinshi tugigambo mbona hati niyo ni ndeba Rwampara yonka yo teka setingire political ground zinongi ezo kutamburiraho kugira ngo haba na harga haba abarije umaza kugira umuhanda murongi gubashaka konga hati niyo kundi kureba ndeba kandi hati ndeba harimo haba stability na umuhanda umurungi because ko twatandikire tukaza tuto umukanso ekirungi nkaba ngeberire yambuze ikigozo cyo kubanza tushikiremo hati tukutandika tamwiji na interim government 2019-2020 that was interim government then na nita twatangire mu tsangi so they spared one year bakurwana yes okurwana kurunomo ahabuko hide cyabire ntibarwana cannot be yes kandi niyo shonga habwenshi ntarano habaho kutebekana kandi nyenda kushiraho kumukugira speaker hakabaho na chairman akagira side we natandika dividingire kansejo so tukagira issue twagira ikizo cyo kugira ngo tukatandika kanso yitu divided already so whereby speaker akaba ine side na chairman ine side so izo side zibiri zikaba zitakubasa kumikirizana no hako hoki konka finally ndabigumana nibituba no muko ino mukazi hati utakabasa kukwata mukazi umurungi hati ukagumana because we have seen women aho kutera bashija babo hati mukazi kutera umushija we nogena no jota bakazi bona nibatera bashija konka bana so arabaju harumu kazi umurungi ashirweje ekayeno bagiye gomba kandi ahubwo nawo ushirwe ko nko finally turebera makanka abo gagarikire gatebekana ebyo kurwana byarugamo so mbizwe mwine haramu speaker nazo zaba history mbizwe Rwampara ariyo speaker umukazi nateriba yes umukazi nateriba amaraza amushoza amaraza nahe konka tikumasa ngo cyare eco abakazi bona barumu nabatera ibabo abanyankore bafumu ngo gusoma kwa twaramugongo kuko kugira speaker hatukurga hato cyitegereze mwana amoni mwagira speaker ari speaker kandi ari kwenda interview ya chairman yo C5 umanyo gutumurgira kutebekana kubona kumurgira chairman ari kwenda kuba member wa parliament ejentebe yabagira ubwiro bwako bari ari chairman tari kwija kugikoraje nateka kubahura na Western na dividing abo kwa ina hakuza kuronda kabu na manyanga kuba naza kuba member wa parliament hari constituency yaragirata yararondera makaruru kandi kumukwa mwine politics nazo zitari stable abo kuba ni manyaje ngo ibintu bibakurondesa karuru nebikuba byagarurwe bijire ngai on budget now hati budget ejo nimujipasi ngobundi mutajibanyire ahabo kuba ba councillors nawo benyine tabakagicengere n'ikindi cy'konshora n'abatakacengereze kuza kwendegereza politics no yitaga ko wagire cyo nani mburuzaho mamitabaro ndibite round yakanga hi mamitabaro umwishengero yambarara ana najya ngo hate round ya kashatu toko basa kusavinga 3 times mutoko yetegereze bizubu bya district yawo mwenu hati ahimo kushanga hati mu mamitabaro are comfortable in his comfort zone konga haba harho ngahati speaker weye munayendete ya 5 kaina katabangu ko akarengeserize nabo still na district head yes accountability aba iwe speaker na wale speaker yagira spillover effect akawekeninga chairman akadivide council no week chairman uri munafu you have to prepare chairman takubasa ndeba ngwariya takubasa kuba umukameka
Yes. hatu ngo muje umukuru nanda kwihagura heka yagibaganisana nkameka tutahebuzo bingi asazi katuvura hacho umwana yakura baza kuvuza umwana yakura iwisho umuzire hati kakubuze mbaza cyarigera type yo mwana hati tata nabasa kubana tarikwenda because hati buze iwisho hati wayanga ngo tokwenda nakujema tata naziburwaje yes ndasho Bernard umutezi kugatuka barebera abana abakurwa mu makagabo bakagenda nabo nabo bariyo amoni nimwe problem nyo nanyenda mumbaza uborera amoni anyetegereze urdo tingaje ngo rwambara byo nabibonire aho kuba kiremba ni harwe bitabonire kandi bitabonire ngize ngo abantu bakabasa kubireba ko ngari kupikinga amakantu kamwe akakagenda akabana ko yatamburaho akabi aha deni kakashisha okay but Michael for instance yes tubire tutine cold chain emyaka since 2019 obu rwambara yaba district tuire mbazi yitu ntugibikambara hache bahonkejo nkahategirho twirukanga tuzambarara twakire mbazi yitu abo bo bine cyo kifuri cyo kugibikaje tugenda tu vaccinating ente zitu echo kahata kuchigaba hata hapana tumwene kandi cyo kachibekiri kibi konga hata kuba tuire hati bakakumana batitiza until hata nito tutungire ki cyane ekitu tuire ntitiza ruchiga ntitiza mbarara abyo ebyoma bikore ngo mpora tugero twatunga ibyito ordo tibyona tubika kuyireyo hakiriyo n'ibindi biro nibyije bwana hata nani ndeba ona sikoza kuzuma abayembezi ba Rwambara gwitu tubabanza bakararamo nango kagira utananga nango akabaho cyo kureberaho manyata Rwambara tukagize cyo kureberaho cyo kutsugaho hagati iginiyo kanso yo kubanza iri interim batakumanya naho kutandikana in fact bakakora no mu muhango iwamo kabiri no basimba by the way hosting nabanye bacuruhura bizira witu kutubuza bishite ibintu dukora buri yako kare ari ikizimbe cy'tumbe kire ayebuza akabona bakabiheza startup capital hati yo amone byo kubasada kuzoza tokora ngweri ni hano nebizo byo nivuga tugambera Michael kiruhuro witine yibuzo wanyu izire kwemuza yes no yakubashema barigira yes chairman mukagwa no yakubashema katurukubi kashika ni imandi ako wangambere yes bari kushangayo korana ikintu record ujuru rutabo byitu kore kasizire tugire kugira abashema bizira aho twaba hosting ngo shima ni mukora mutebintu bari bikizimbe cyangwa shobera in fact izo tware ngo tugiye bantu bamana muno abo ko bantu bona batungire startup capital ngo babuza ibyawo birya bishirana na foundation bueno nakunjira mutiti amazima garu ngwito kizimbe cyitu ekitu kizimbe cyaheze imyaka ahwaho kizi stranded yaho kikurgaho baba yabo kwego kwembe atubaye bashemeye kwiza so bakiri wewe wara munyope nanagire nanagambe niwe mwishati nyo kandi na ikiruhura tingaze mbona hati hari ibintu binaniye nangambe amoni yabuza transfers tindi kuteka ngutwine takwetegeza kugira ngo abanze aza hishomero habashomesa mwenda ayihe habashomesa bashatu batanu tuyagamba batanu ayihe habashomesa batanu actually then usigeho bana then ugire ngo hata ngogo ndiyo nawe ngo ariyo shana ko biye tindi kwenda no nyaboni manyangu transfer kero kubaho ntati yakubaho ikindi hata je iya nagama kiri rwaro ya bugamba ya mwiza it's a health center too can you imagine it's not even a health center 3 no two it's a health center 2 and we are now trying to upgrade all those when hata no chana woro jarangu bagireka kandi ekirungi ya kigambaje ngwe bari he kargo ministry terarigira ha district kandi akamarwa rogona garwero monitored abachikozire bagarikire bari mu kigwire nawo hata nibenda etamburu mu mateka kandi nzo kujya upgrading nayo into health center 3 into health center 4 then bikacu mukwenda hata buriya kukire cyabire reke bayiri need bugamba ibi byuma bikaba bitariyo nawe bugamba is very near nebasa kuyamba umwizi how many kilometers from umwizi to bugamba okay just a few kilometers kurenga ni 3 kilometers so kandi nabwe hakiriwe ndijo health center 3 it's okay na yiri kategera health center 3 ndijo eriyo yo misho rwinyaga niye okay bari mu Michael this one is a health center bari mu Michael kuko kubyizere ministry ya kandi okwire
yayenda kugira ngo hati reka abantu bacondoza ari cyakwiriye nico kandi nabashaho bigira bituyine nyo ni ndebera cyumwe ngo takabasa kuba promoted manawe because ariyo illegally nagumaho takuba taritunga promotion ugo mshawara nagumaho ari yake so amon nabara cyo mu Rwanda nacho think choma nje munongo kandi I'm coming to you amon tware nabara ki abuko accountability yo mu Rwanda bia ekintu amon weno reba no ko opposing no nkati kama Rwanda kuko buya kuko mwantabari anagamba abashaho abaambarara nabo baye barana Rwanda haza yajya ngo inabara ya restingire bakwiye bigira ki imbaza takajya ngo bayise erimbarara yonka na Rwanda rigizireta nango no wanchi ngura ne masaka beriyo konga kikora cyamani no kurango warwanza umuze ogwimka nango no mwakurwa mwana bari abana bawo bezariye ndabakurema ugira muno mwana bamushuka mwana kahati ngica cyo kutematema mu unit 6 kugira ngo abantu batunge ubuhereza nyo hagwaje ni ndebera kimwe gukikire kimwe munoga because umwami tabaro yagambaje ngo budget yabo ya mizi ni miliyoni 5 haza no manyangu hati yiti ya Rwambara ebirere miliyoni 3 nawo hati no manyangu tuyire 2 konga no manyangu emidomo eyitukozere hati tukaba tutaka gikora hoga this financial year emidomo 10 kikaje takaho hoga no kimanya mwamashomeri 12 gakaga takombe kohoga one financial ukaza bakozira kilometers 5 ni 2 within 1 month within 1 month or 2 weeks 1 month tukatunge byoma 15 so kwakata byo kwakatano kwa katano kwiri twaronkingo mbiro nkabira na mushanjo kurge birabira na mushanjo twaronkinga guredezo zikatana kutambura nirizo so mwakora kilometers 5 nes nina nawo n'utweto kandi ekiri cyankora kubi no kugira ngo yagira ngo bakwasire kisoni bagenda nabakiteka ngai ashitwine mara mu Rwanda no manyisa kashi kisoni cyo bakitimba kai katubetagura na mara mu yitkoze ise tubetagura wita ku mekisoni ayo kuciya ku kandi kisoni tindi kubanya cyane imbere takuhamba zinde nguteze amone zakoze ugatindi kwera ngo amoni otubihe kandi iminyenda kugambara abanyarwanda barabacitegereza ngo in the next this financial year twatandika issues zenguto nzakwa takizine zona amoni uja kubona ubujurizi okay kare bashinze nenda kubaza stamina aho kuzere ebare mike so amoni ni mu kutabura Rwambara no kugitabura imo politicians yagambaro mwine speaker nanda kwetsimba RLC5 nimwe mukureta kavuyo ese abanyankore benefumu ngo mushwezi wakubate cyayi cyatera omushwezi wakubi ate cyayi cyatera NRM nka NRM teremirwe kukora nguteyine bikozesa yes teremirwe kukora nguteyine bantu bokukozesa kanso ya Rwambara erimi independence babiri nomwe ariyatuwe kana kari NRM lini abasigara ne NRM kirabazibire kubura kurwana umwaka gwena batakucika so naza ko kwa Samuel so icya opposition yo down umutebeka msaba program urukiko rwashembire yo wemerero ihaba nampuna misebo kata kubikata kucika ubwo wabugamba na issues kunga tukabana tukika kandi issues kuzikubamo abantu tukika we have seen chaos on parliament ya Uganda ukareba watwegambira waje mu kamaro mwaka guona na waje tunangotuna mwaka gumwe the truth is ogumaka mukagumara mutiri political stability two of course abatakwikiza ntoko bose gushita so mwe natiko katsikira no political stability kandi no kutesa hati bana Michael kugira political stability beleje ezesha inaga okataka ingana kora submission so do I say na kora submission diriko ubiye tu so baka barakujana batayine opposition nomwe I'm surprised actually eseni ya leader atakumanguruka nankakabura hele tente kerere tentafo ngwekerere tentatu noritaka kariya miyonga akamuruka nokateka irwaro ryo gombora so at times mwaza kora nanka
munywano wanje dagala sinakukira kubabuza akabuzo kali hard kandi kali simple ngo do you listen to yourself or as you are communicating to people, because Kabura has been there as a health, I mean as a niyo biretwire ryirwarro rya Mwisaba county. Rukarabo is the annex of Kabura. So tuwanya ngutwine studio ibiri za Sky TV. Ebiryomu ne babiryomu studio ya kabiri wakutari kujya ngweriza kutwayenda gukorera omuntu akororomu n'inchakare twakororomu. Ekirundi neriye nejo nanka construction ya Rukarabo annex ekarugo muri mbare tari na Rwampara. Ekirimbara district as whole. So ni ahabwa special case harmu element ya speaker. Element ya speaker byone betwangire birya handi ho konka harmu element ya speaker kwenda kwetimbara chairman. Nicho nafutanitira na statement y'umushwezo wa kubi aticha icyatera cyankiterere bwana tutakigamba okukiratera chairman emirimo ya chairman is clearly stipulated. Emirimo ya speaker is clearly stipulated. Yes. Yet there could be conflicts of interest. Nicho cyari kungo bukibe cyahecu bukibe cyahecu mwafollowinga if systems are not captured mukafollowing chairman azo mureneye speaker azo mureneye mu bugando mu council activities zijyando misho. Eki nabire nkundira abakiga kazi no bashanga street bakurwana waza kubaramura bakutera hatushanga nyona dagara twagine tukugera n'ibito bibiri byabuzire iwiza kutura mu taba bitana bakutera ko yo wabatame byabo batagazireke bitaka wiri kandi baceza baje ngwaza no bora baraturamura twabugana nyinshi kandi tugiraki kurika wabo kusotinga iki dagara siya kugira ngo teka muntu ori katokeze sha oteka muntu ori cyeyare oteka muntu ori umusharo yisingire nanka ijuga ngoma aho nekizibu cyanyu bakansarazi kumkweza muzomu AC mubura kumanya yimukuruga teka muntu watembiho akuza kitojo nguri kumugambira ngo kozire kilometers 5 nini teka muntu ori kabukareze cyane aza kutemba kitojo tinko nangwagamba rukuto uri mu budget because ora teka ora amoni iyo byona twabigambaho abingwe manyera amoni because ekindi kiri mu budget tinko tukigamba amoni na Michael amoni iyo byona twabigambaho wawa unubwire ku identifying a problem zone ya marwaro byona wabikwataho and response twagitunga ahubwo icyo mukono ogwa sabotage iri mbyo buteye ikigota kwenda kugambaho cyamana gumigwe speaker muri yo maraka byone bitukureba byona hari frustration. You see ari ibintu bibire mu kwenda tumanye omunanka leadership roles nana struggles training Paul Kurgeza chikwate unabota kwendolelele you manage events not events managing you. Kora yori is discussing aninga ko as an example when you manage events you manage them. When you allow events to manage you they will manage you and you end up messing otandika kwa sangporo no yande mesa ogno yande mesa ogno yande mesa because you na wansabo bwa chairman nabo uriya yansabo bwa kansara nabo mo yaika yakutopolini tumesengu you are weak. Now there is a leadership but nimbatina ingwile na second net because you to makatsabo bwa kansara to mo yazum kasuma mo bwa cha speak uwo mugaso yasabo bwa chairman yatugambira ABCD byo kuzo kukolera itiya kukoresha mani no kwata ari speaker wa na minari ari minister wa works akari mwene kutuzo wao and you are defending him young ngubanya naza kwesima na speaker hati kurugerize tumanye bwana mutiza tihine ntebe ngune ya mutiza kebe ya presidency kebe parliament kebe chairman entebe no bageta chairman wa Mbara district tuba kugeta ntebe ya Tabaro so tiriya ari Tabaro ko samani akamaintain ntebe ejo ninga kalema kuru agira kamutuwa
as an example. So tivyari chairman wa Rwampara, I am not addressing Womugasho. Tivyari chairman wa Rwampara to maintain the status quo. Ninge kamulemu akazabana because Entebbe bakutenda Rwampara bakaba did not sign an agreement with him, or neither did they sign a memorandum of understanding. Womugasho must be the right president and the right chairperson wa Rwampara. So either aichizenda ganosi yahiri n'abantu agikole ninge muleme abandi bamwisimbo period. So Dagaras, yes, noreba ubuhereza ninga noreba y'ubutegeki mu Rwampara no kubagana tukira ku bushango mu district, because akarho attempt yo kore icyo cyuruhura nuka council aho kuronda speaker nakereka cyaka speaker yahereza ronzurwe aho bakansara zabo mu bagare haguramo because bakaba batakwagira mibi cyamana kana haje uriya kuko kiza cyamana mpora rukahijo top of the game nako esahamwe ne with appointments ningo mukugamba. So ibyo kureba Rwampara birumu politics nyingi ninga birumu service delivery nyingi. Yes, kandi kwera service delivery kutari ahantu celebrating wawurekereza ebyagambwa aha rero Munyankore najyangu zabe ko muri isanizo bazavaho ogu ni Owekinsa Didas ni chairman wa chairman wa vice president in fact wa region age wahurebizi wo kuyaba kushobora rebiryo ko mu district ebituru kumanyana nebitutakumanya mbweno yongera kurra ahabwihangere nahurikereza Mukiza nkahurikereza Amoni nkagita hebindu kumanya nkata hebyo Kinsa Tabaro ni nyine buzo nka bibiri ahabwa abantu ba Rwampara byone bitwagamba twabigamba nyoni ndeba amuntu go wamuhera rukushasha mbajyango enjo zibere za Rwana ebinyanse nibyo bikora ki nibyo bikubonabona obukubagano obwo bwona ahibe kuhenderera nebihenderera bikuyino ubirukunyiga ubirukunyiga nuwo muntu ayatutire mu bwese jakagera tubantu mwenye wo kuri yahinta kwika mugende mu mpikize yamara kaganje atkuri yahinta kareba hakwetaga ugambo ruzungu rwetaga ba Didas Tabaro na ba Mukiza mwiroko murungambire kunga murebuke ngo nyowe ni mangu Mukiza abantu bo kubona bakuronda barebe cyemerero cyawo barebe tayi bagira ngo yes ogunwa kubasa kutushakira akatwisi yo buherezi to buturukwenda bo bahasigara mbenda barabo mu nguto nungi nibenda bazo mwirwaro rihihi nibenda bashange mwe mbazi ebi byone byo gamba za starariza na kituba kubimanya kunkana bamanya obwisije bwabo babwina umuro Mukiza ngo buyahikayo naje kubasyaho hihi mwene kibuzo nkibuza imwa bebembezi buriyo bwesije bw'abantu babakwasize mubonagirengaye cyo ni kibuzo kikuru. Number 2 abo abantu ba Rwampara ombe twagamba byona impamya ngo Rwampara ishime kubine ba MP tubakubasa ku prevailing over the situation abo kubana MP ekituru kumuteka tekaho oyihirehe cyo kugira ngo naza Kampala mu parliament kuteza nitumu expecting no kwija kamanye biru actually next official exactly. So ba MP aho mu kazana ko baringa abo kuba ni mangu Rwampara ishime kubine ba MP ngabashatu 3 they are 3 ejo situation na saga zone zibenzi faho nizubaho mu Rwampara kanta ko bahurira Wekitinsa Julius Karahanga tinkumureba Wekitinsa Kankunda tinkumureba Moreka Mukama tinkumureba barinka yabo abantu babo ejo neshonga nkuru so nkimanyisa ki abantu abo twatine kituru kubareba netwijagaruka yo mu article 1 of the constitution obugabe bwito obutubwegaririze abitwabuhire tubabumanyire kandi babasize ko bukozese bahida wico nicyo kimwe Mukiza nare kutwagamba n'umba janko gamba kina n'umuhoro kugira cyanaga nareba kutwagamba yagezaho kugira ngo yitwe tugume
tije tugambe ebirungi kandi mukiza nyenda kwisi itwogwe tumurimo gwitu kore wako babuza kucumanya nyenda kimanyira izuba itwomurimo gwitu apana abantu bwese jo batwinemu no kubashyikiza maraka gabo gari yahigata hikiri okwiza tukabagambira aha kubasasa kuko wari hakusasa in fact ato umuntu waburizo wasemerira because nabwe tibine banda bakwiza kubagambira nitwe maraka gabo so nituza kwegareza obu power yitu ngoko kurebe kiryo mu Rwampara wekitinisa Paul cyo tugambire kiryo mu ihanga ryona nicyo kimwe cyatwimukizeyo because Rwampara bweriyo nebonabona Rwampara gire bitokehereza umushoro umwabene mubaraganisa ngo mwaza kuca district bakanu bagera ngo nyabura we twakira mweno byabarema nyonisha bangu abarwampara in fact nza ku emphasizing Paul abarwampara mwimukiremu mugarikane obuyinza bwanyu nk'abandi abo kuba Paul wekitinsa kumbe itaba kushoma history obugabe bw'omuntu bwona ningasho kufuna ekirungi cyono omuntu akirwanira obuwanore turi kutandikaho twantugamba hari Kenya ubu kureba rutarya prestige nebyariyo nakora nabinga ba minister twara kuriya gabire garya manu gabantu gabire garya amaraka gabantu hati nitwaho no tutekwa garikomo atiko wanu tukagira abarwampara kuno biyimukira mbakavuga na kansara waba kamujyango ibitwa kutumire kan tureba muri yo mukurwana hariho ki bakansara abantu basiba mu machache bakansara abantu basiba hamfu fact mbendo bushenyi I happen to come from mu constituency ejegambire wowe kitinisa Mawanda omubashanyireze center tabarezi yanagambo mu maju so benimba hereza amagezi tube tugire in fact abari okusima kwa reverend wit tube tugire nabaja abantu abatwine kusyakire tukabazibara no kwijaho mu cyaci ninga yiza twatutine mano go kugira ngo tumwereke cyamani tushohore cyaci tuje musigire so ebintu byo bikwetaga gukorwa na n'umuru Rwampara Paul ni nare kunagambe cyo cyakutinisa kunke bintu ebintu tekwa kubukora ahabwo busasi obutwina habwo abantu bitu Paul because turi kwasa kwicereza district ine budget erukwija imwe bakansara musheme mu mugwani musheme kwa musitamo mukanso mukarebe sente zabire allocated ha project seze zikozirwe mukatugira ngo ngumbe mutari kutensa kunka hari hababe mbashashuru then tukaguma ntubashekera hamfu tukaguma ntubakiro mu cyacu tukabahereza intebe zo misho tukiri kubaza abantu twege kwekoraho umurumo kandi dasinenda kugambira ngo rutaro omurebere ko nyorwa generation Z turiyo nutureta noreba akuruga ira wekitinisa kankore akamuhero munonga akamuhero munonga kuruga obwire bwa independence 1962 abanya Uganda kuza kutandika kwimukira mu kumanyangu abajungu nibabasa kurwanisiba bakarebera abanya Kenya so kurugira Kenya tureke ebye cyo kureberaho ahari Uganda na nahari yoro nyenda kubagambira imwe abari district abari mu councils abari mu parliament abari mu minister mutakuza gukora abantu amaraka gitu hatagitiriyo ntugarizaho nago kugira ngo abantu bimukiremu to taking over offices ihangerere fo no buhereze rushemeri sibure Michael kandi hatumwarga mwaza gukora ki hatubuwarga focus on Rwampara twagamba mukubiri kwarga waza gukora ki yes we bari no nterekanza program nyoboye no kugira ngo ibindi kureba wero nanabagambire ngo ebizubu biriyo Rwampara tugira ngo tubiriyo konkanye ngo muyembeze nyuma yango ebizubu no solving one by one okurwana kukabaho fine kandi cyazo mu history ya Rwampara konka tukwaga muri huwa ahandi kugambira umwana moni umwaka wo gutandika uguhire tuguhendera tugizire budget kandi twagipasinga kurungi in fact amuntu basa kubota amanyengo no kupasinga budget tukagipasinga ahabo kuba kavuyo kakaho kandi cyabenje karita nacyo kikaba cyabikiro so abahwene bakunda kavuye bibaye kuri katebyo bakabina na munana billion ati bazira na mukaga
no hati iki nakubwiye nyenda ngo abantu bitu nk'aba amuntu babari aha batahabye abantu niyo shonga wenshi ni tinga basa kwicariza echuba nyenda kiri nk'echuba wena hata nkorubwo rwacu tojo atoryo mu budget issue etwetine byo ahita bibonire ahita tandikire byo dukora esente zo ko tujya kuzurubona turende zarugdo rwacu tojo kuruko hati cyawe icyo nacyo kandi gakeze kuba issue hata nanda twaraga kandi abantu baze kutugira ngo ngweke ukwiye hati ku rugamba no guteka mu nkora ebitwine gukora kandi byo kugira ngo chairman na speaker chairman tayine buzububona nkani yuchi person akayine challenge zija kandi akazi contain hashi warargira mu ndebe ngo ishatu kujya manya kuyakubira remerwe speaker kakwatagira na bakansarazi nene bamubinga kunkata tubachikozera uka tubakishobasa so mbo ndingwa na mutuze kubinga abantu ushengishe chairman ziri mu chairman kugira ngo abura rwampara ya ba rwampara aburi ni hanga aba RC5 zabakutureba rero bo baza kunyetengeso bakuza yuko bagarukanisa abo kuba urutaro rwagati ya speaker na chairman rwaba roho na rwadiyo rutaro rw'umunonga kandi rucyumbagizo buhereza abo kuba buri umwe nakora kakuniye ubwo remeseza hatu muzo mukaturemese ni sima speaker na kanso yitu at least ntubasa kwa ntubura kwikirizana mutaya ntwikirizana fwa nanye hariho n'ubwo kuri tenso mwenkanga bakankizaho majority ukajotkare niyo wishi ya council please let it go to kaja ngo cyo kuba noenda cyona nakizakurabamo conflict ke kuba mpango munonga yabe yo kunyurura kutozuko abantu babona kwiha hateki ecyumwine kukori mwe nk'abarwampara kwa kuba harimo ibyo kwesimba namuza kwesimba konka hato mubanze mu aiminga haku kuri uko mwakora abantu biliyoni y'imwine ebyo mama bitungire hata at least tumwashintegana ebyo mabitu bikuzire leya bukuriru waba no mu waba hagumirisha had to reach nenshozi dera kuna batirize nabo hariyo cancer uko abimukire ngo ya nguna pangisa rwampara kandi uguyabyegambira kandi ezo conflicts ba cancer nabo abamwe baba batarije kandi uwo kuremese cyo kurya nawe kwimukizo rutaro hati nyonyene abanje arhuna hiro bwa minister bwa wax yabo kushaba abantu bitugade nimba twarara cyamani namukwata red handed kandi think komo mushaho wibe mitwari kume ya VHT ngasigi buriyo no ibe abantu ngo noziretera office so no kar hano wajira yanto cyo bunywana hati chikora na kwesasiriwe namubinga nateka hundisho hata naona asibo ko karta kwenda kubigamba hata mwe nabareta barije kumwomesereza nuwarahemje so ko kati ezo complex zona nazibazoro ngonga muri yangu mwazitamburamo abo ko banyowe tukujya guninye gamba hoje nyowe kintu cyikubankiza kwa zo muntu waburisho wachikoraho nubo wankora ko abo kuba hata umuntu ogu nyoni nshira ko cyo kureberaho finally mabunu bamwita Kembaga akanyurura ugo matataka yafire nyine myaka 2 akandi bakaba muragira intimo so yatubuku yatubire yandabyaho nashoma mpaka university mu hatu wano ibe cyo muntu rukuza cyansika cya kagonje cya nkai nubona indeba ngo uriyo no ibe cya Kembaga wo bwirobo so hatejo niyo ntani seyinye nabandi ko nkaba mukureba ngo mbijere ne bukapa ngo nariyete chikapa cye center chumza rero mutanika ko batera umungaro haraho rahabaye besi imbere ngo mushija ine sente ngo nozitekesa ebihimba byomere nibisiya hatejo nikuyamba eze sente zore no kanga nakanga kangisa neza kubireza zireti rwaro wawe neza kubireza zireta nizo wawe ebihimba nibisiya bita atino amuntu barema no munyarwampara and really ayose na raising issues za rwampara munonga nicyo twahendera ngo tugice focus turebe anyena simetimi ya boda ebe mbirwo mwa Kennedy abo kuba kuna cruisingire concern aha Calvert ya Kitojo bayekora mu murimo bagitaruka
kuzi nkababuza tukurebana ngiro mu rufu nababuza ngo gikaruva twera abaruke owakituje nyo wamuzi imyenda yabona bone so mwikore mu murimo bagitebuka so nabona team yebe bare kuri umuranga bakakora amoni yabare dagarasi bingira twatunga kerebo kubuza imwe cyane consultations za ukamuka tugira ngo shuware muri mu consultations konka tuzuru kwa tumukoreta report aba anti FDC nayo mu consultations mpuga agira mu consultations so ninjya tuja kuhereza izere consultation party ahubwo almost several is doing that. So twatine honorable Michael district na yebare rwampara ko twabiviting akani mwa rumuranga and mwe bari kwije. So next time twakweta please twatine shonga twenda gamba and finally chairman Didas nguru mu rwa kabiri na ijari y'igisho tuje kumushabaguma neija almost rubu yatunga kaire kabeka sinje ukushaba kwa intwikereze permanent panelist but parampora tuje kwa building antambora nibanyeta pola baho da political surgeon twatana mu rwashesha tomorrow abanyakanyerire mwe bare kureba sky numanya kugenda mu misho stand kampora konka finally tuje kwangwa mutafayo marari no busingiye mukamapereze mu kucyara yo kwenda tugarikira urwakano rundi shaha ina mpaka shamuka good night.